Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kie sore kie lagi nang Bukit Pangaritan, Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumpio, Kabupaten Banyumas Lur. Ya suasananya adem tenang, tenang banget ya, enak go berenung nang kene iki Lur. Suasana nang dhuwur bukit, bener-bener bukit ya, namanya jenenge Bukit Pangaritan. Mungkin gemiyane iki nggo pranti ngarit ya Lur kene. Suara tonggeret. Nah, kerunguan suara tonggeret gini. Tonggerete ya suara sore-sore ya suara tonggeret sing krungu lah. Bit masa wedhusnya pada ning motor bit gak bit gusrek-gusrek bit. Sepi banget ya. Tempat wisata tapi gratis ya Lur. Wisata desa. Namanya Bukit Pangaritan. Ki arah Marangana siana desa Lur. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kecamatan Sumpio, Desa Banjar Panepen, memburu satwa liar dan satwa asli desa. Wah, manuk orali diburu nang kene ya Lur ya, manuk-manuk pelestari. Iya. Bit, waduh sih kasur-kasur gatelan bit. Bit, hilang nak bit, waduh sih. Hilang nak bit, waduh sih bit. Kayak penyeruduk bit. Iyalah, Mangana bit ndur apa? ora wis rampung mbok lagi. Mendem. Ya waduh sih bit ya. Biasanya balik ya. Kayak saungnya pada orang kerawat ya bit. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep balik. Dadah.